Dah hijing angkat kau Melayu bila nagaliang kini ke senjuk ke wahai akur yang kerja dia dawan di pada ang biin ang depan han pada perusahaan ye kan ke council go le lene go timit ya ke kur lene wo poman an ya kejin long tenri yang ikan kita tidak pernah ku po organika rijan tiang yang Yusket haji to organi na kalian asti komiti dedap lalti na derap slam na am to ka kam go sup upen dep klem da pencong pentia ha ya gariti urus tur to ka kam go ko sup dekat orang te na kalian yang ka isi dedap konstitusi di wi ke komiti bigan gerul advisory committee jadi bentai ya kan komiti wa lek go ya kan ka klan bis andai hadin wa yui kam isi wa pani na kapor sa kapor ya report na kan ka komiti halo ka tempuyi ki pendap ni puyi ki submit ya ite ki jingkwa yang ni dekat orang teh haji to organi kalian ga yang ikan isi teman da penbat iwo outsource na ya gani kam jadi legal expert yang lebih go en kejeng sampang wo kena le wo drop ya gani an kiru gi to gi kur gi jaj gi to kata gerkom her penting gerkom ijaj na ka be into ule ini ni bentau ijaj coba baka kauman kan ni na kalian yang kiseng sunjuk wahai kur yang kerja dia dayo pikir kamu penpau di man hungi ya gini ki kur tu tidak notify khamtam ya gini ki kur lagi BT track wa gini ki sakacep track maila i notify ki hagate ka rukom kita ki tribal hi tang memang ki kita ki indigenous handai kiwan kwa gi kinin ki biate leni kini ki hadem ki kwa gi kejuk ke status kamba ya kini ki blugo wam to ki wa kur chakabe temau gi menut u notify ki kan kita ki indigenous tribe jadi ta orate teman ina yang ka council berdebu ila MKW ka komiti ka kuator ka customary law committee ketek komiti dau chong dau perkat seni bago dau chong kia go wa kita ki biati subuh untuk ki claim ki woyo ki ya ketek ka status uman kan indigenous hapra gi wa ki proof hapra sakit ki ite tele demang kapte teman ngani dang chong ki tini ki wahe kang oi ki yang terilat di skatukan ipor okey walau tim haji tak orang ke kelam bil di depan kerai kata dan muslim dia dia ke tidak kular yuki wa mari yo ya kenika bil kedrap yo ya pacwa sesuatu penalita yo orang wan lei dia yuhun lah okey mau do mi kawan ini temun itu tem kuai le di at least ila lemgi kamat sispan alus lagi penhuntang nyapal ni prakau le mut iwa chairman i hadin ai ni dang una ta le men hadin laman untuk ayu pe ta ketet ta dia pembat bat ketet wa na di wana kaliang isi dalam di ini bat emi jing kermen wa hapo gi benai kejak benai go dawan pendep ni ka lambil thank you okay